Ebyo nabiro mu rukiko rw'abakuru b'entebe za kashatu habwa district ya Sheema yona kandi chairperson w'entebe ya katano speaker wa district n'abamemba b'ekizugitivu babere bari mu rukiko rw'urushitamiro muri Sheema View Hotel Kabwohe bationekwe kucamu kuhandikira DC wa Sheema John Betungura kubashoborera habwe ncy'abakozi ba Gavumenti habwa Sheema district buri umwe nayahuza rukutozo mu ndaye atyo nawe akabesiza sasa nkito kusanga transferinga umukozi akasigara ari signatory nakora sente za Saturn Town Council ninga sub county kandi bamutransferinge akaguma nazikoresa uri yakiza kwiza akasanga account iri empty nyonye banyenda kutwaje ngundwera kombeka ikizimbi mujye ngo kizimbi kitwere kombeka ikizimbi cya miliyoni 200 ntwetaga kiwece muforowa kiwece mama ba batafara gati hati engineer itetubare ahasentes justa twini eswe ko hata muntinye orargaha ajati nyonye nda ikizimbi akibara okwako jota okwako yenda hata sanga zeno de day omnubwo budget nya miliyoni 10 ba yana jangu miliyoni 20 kandi ushanga na miliyoni 10 zaza kurumu kucishikira hababazi b'ebitabo bya Gavumenti ningasho ba district auditors nabone babetombwitera bakona ibinga nabebembezi ba entities exactly bari sente ba auditing babagamba ngo auditing me I don't have any trust on auditors wa Sheema because eba ku auditing na ba entities batabebe aba ku auditing bakubanaje ngo kore bayo tubakomera abakozi bonka abantu bagira unkawon wabahiri bere ngo bari sente za Gavumenti cuma ngo habo kubatara kubafaho iwe minister wa education na izirankai rori ne no kuzo mu office yonka bakamureta ibintu bikareba bakombeka ikizimbe cya miliyoni 4 bakacaba na 8 ebinabe niyombisho musa ruyare ko appreciating ngo turiyone tutwara budget itwe tutara participating kugira ki gukora kandi na wabura musika waza kutanika system kujega to kwiziraho all of a sudden not why no you no banza orinda ugenda step by step konko iheza utunge kirukwena eshobezo turebere ngundu zo kuretera amagombora gitu gacumbagira twabura ubundi kusyaje obuhereza bw'abantu bitu twagambaho nakawabwa district age kandi nawo rubanja ya rutaharo ba Ceyamaani obwo gumuzengo bakagwejegera and you know ibintu bya corruption toka kaukazi utubetungura corrupt you must have evidence kureba kandi cyo haba haru evidence ngo muri sente za government nuzigariraho because that's the law ebyo naho ibyagera kuberaho hariho intare ziri mugomborora nke ya Kitagata Kacindo na Kasana aho bakuru begomborora batari kuzigitana ba Ceyamaani babo gashakwa mayuka twakire